ngisheshe ngenikhiphe singahlala phansi sibambe lokho amanothi ambalwa nje. There is a cross that is different than other cross. Kunesiphambano esahlukile kunezinye iziphambano ezazikhona entabeni yekhanda. I'm going to take this message further kulokho esasikhuluma ngakho sisempangeni. Eyayithi sasikhuluma empangeni ngento ethi this cross is the cross which is that brings the Trinity okwehluka kweziphambano ezazikhona before. Lesi sisiphambano esiletha ubuthathu bukaNkulunkulu buphelele esiphambanweni. God the Father, the Son and the Holy Spirit, they became in one business. Bahlangana bonke bobathathu uNkulunkulu Baba indodana noMoya Ingcwele ukuba bayohlenga umuntu emhlabeni. And lesi siphambano si sign yokuhlengwa kwethu. We're here to celebrate the cross. Sakhuluma izinto eziningi ezithi lesi siphambano engekho noma kungekho ukuhlengwa is not a cross. Noma iBhayibheli lingekho lingakhulumi ngokuhlengwa komuntu alikho usefully, meaningless. But today I want us to look izinto ezimbalwa because sabuka uNkulunkulu evuma nendodana noMoya Ingcwele empangeni. Sibuka uNkulunkulu evuma nendodana yakhe uthi yehle iyohlenga abantu emhlabeni bese uMoya Ingcwele lethu kuphelela kwemission noma uMoya Ingcwele lethu kuphelela kwe-purpose kaNkulunkulu ukuthi abuyisele umuntu back kwi-position yakhe. Sakhuluma ngokuthi isiphambano sasilethe ukuqedwa kokufa ukuthi thina sasikade singabantu abafayo ensimini yase-Eden sadla emthini ngo-Adam, which is chapter number 51 incwadi yamaHubo verse number 4 and 5. Okhuluma uDavide uthi umame uthi ngazalelwe esonweni bese ethi umame wangithabatha ebubini. But verse number 9 wakhona athi uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uma esebuka ukuthi ngokwe-position wazalwa endaweni engekho right esonweni, wazalelwe ebubini, but ngokwemhlaba wazalelwe esonweni sika Adam no Eva. He was not there, but he was there because of the blood. Igazi eligijima kuyivein yakho Adam kuyigazi eligijima kuDavide kuyigazi eligijima kuAdam. Sabona uAdam engoni yedwa. uAdam oqala wona nathi sonke, but uAdam wesibili wasivusa sonke kufini. Let me just repeat again. uAdam oqala wona wasiletha ukufa, safa kuAdam oqala, but uAdam wesibili onguKristu Jesu savuswa. And kuAdam wesibili there is a cross. Kunesiphambano esama entabeni yekhanda eGolgotha. Sama lesi siphambano simela ukuba sihlenge thina safa entsimini, and nalentaba yekhanda yayisensimini. Intaba yekhanda yayisentsimini yaseGolgotha. And then kanti no Adam oqala uma eletha ukufa wayisentsimini yase-Eden. Let me just repeat again. uAdam oqala mayiletha ukufa wayisentsimini yase-Eden. Angiphinde futhi uAdam oqala mayiletha ukufa ngokudla isono elalela inyoka noma elalela uSathane esemzimbeni wenyoka. uSathane esemzimbeni wenyoka. uAdam wadla, and then wadla esithelweni esiphakathi nendawo entsimini. And uAdam oqala wadla esithelweni esiphakathi nendawo safa sonke. But uAdam wesibili naye waba esiphambanweni esiphakathi nendawo. He became a fruit. Waba isithelo esalenga entabeni yekhanda. Wama isiphambano sama entsimini noma sithi eGetsemane. Somebody shout, entabeni yekhanda. Amen. Somebody shout hallelujah. Entsimini yaseGolgotha. Somebody shout hallelujah. Now, lentsimi yaseGolgotha noma lesi siphambano esama eGolgotha kwaba uAdam wesibili owareverse ukufa okwangena kuAdam oqala. Now, wonke umuntu ofika kulesi siphakathi nendawo isiphambano wemukela ukuphila.
undlulile kufeni wangena ekuphileni. And there is a cross that took us from death sasibeka back to our life because sasiphila sinkunkulunkulu. But uAdam wadla safa kuNkulunkulu. Saba abantu abafile. Sabuka izinto ezintathu engeke ngizengene kuzona empangeni. But today I want us to look ukuthi sisasa amazwi ayisikhombisa. The cross is phambano, ratifies the power in the kingdom because we are at the kingdom of God. But is phambano isona esibuyisa umbuso kaNkulunkulu thume. Asibona abantu nje kodwa siwumbuso kaNkulunkulu and senziwa isiphambano ukuba sibuyele back sibe ikingdom, umbuso onenkosi eyamiswa ngenxa yokufa kwendodana nokuvuka kwayo. Now ke lento ukuthi isiphambano sabuyisela back ipower yombuso because umbuso waqala ukuntenga ngesikhathi kungena isono ensimini yaseEden kumuntu uAdam wadla. And ipower umuntu wahamba epowerless. Sengathi ngamtshelo seduze ukuthi wonke umuntu waphuma ensimini waphuma amandla engenawo. Mhlawumbe let me just take you back. Yonke into edaliwe ensimini umuntu engakadli yayidalela ukuba iseve umuntu emhlabeni. But umuntu wadalela ukuseve ipurpose kaNkulunkulu. But yonke into esemhlabeni yadalela ukuthi ibe under the authority of man. Kodwa ngathi nikude kuleli phasika angeke ngiphinde futhi angikhumbuze yonke into esemhlabeni yadalwa under the authority of man and idalela ukuthi ibhawe kumuntu but umuntu wadalela ukubhawa uNkulunkulu because umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu ukuthi afuze uNkulunkulu bese khonza yena but yonke into esemhlabeni ukuthi ikhonza umuntu. Ngizoyiphinda futhi le yonke indalo bekumele iworship umuntu bese kuthi umuntu aworshiphe uNkulunkulu. uNkulunkulu bejatshuliswa udumo oqhamuka kumuntu without nature. Nature bekumele serve umuntu idumisa umuntu kodwa ngenxa yongena kwesona ensimini yaseEden umuntu waba powerless. Umbuso wakhe waba paralyzed ihlalo sawo. Umbuso womuntu wahluleka umuntu ukubusa emhlabeni entwena bekwe phezu kwayo according to Genesis chapter 1 verse number 26. Asenze umuntu ngomfanekiso asifuze bese yabusa kuyo yonke into edaliweyo. So in other words umuntu mayidala ipurpose yokuqala ukuthi akabuse emhlabeni but abuse emhlabeni abefuza uNkulunkulu. Ake ngiphinde futhi abuse emhlabeni abefuza uNkulunkulu kodwa isono sasusa umuntu kwiposition. Umuntu angabe saba kwiposition yokubusa waphuma ensimini yaseEden esepowerless. In other words umbuso bewuhlela emntwini. uNkulunkulu njengoba namhlanje umbuso uhlalise kuKristu indodana yakhe uJesu wayethembe thina ukuthi thina emhlabeni siyo representa yena. Awukodwa amen ukuthi ekude ngizawuthola nini uNkulunkulu wami. Wayethembe thina siyo representa yena. So mela yena emhlabeni. Yingakho lithi iBhayibheli njalo ngokuphola kwelanga wayithatha idiary yakhe uNkulunkulu ehle ensimini yaseEden ayohlala nomuntu ayokubuza ukuthi ubuse kanjani emhlabeni. Makuthamba ilanga umuntu uNkulunkulu ahlala nomuntu emhlabeni. Wayemethemba uNkulunkulu umuntu ukuthi lento ayenze ezulwini umuntu engayenza emhlabeni. But now iproblem umuntu wavumela isono sangena. Isono sasingenile ipower yahlubuka emntwini. Ihlalo sokubusa because awukwazi ukubusa kanti you are not a king. If kuthiwa wena busa emhlabeni kusho ukuthi uya-ordainwa, uya-consecratewa, uyanikezwa amandla ukuthi you are a king over the earth. Thina emhlabeni singamakhosi, thina emhlabeni siyabusa, sibusa imvelo, sibusa yonke into. Izulu lisethembile ngendalo.
Tilo seduze uthi makhelwane once kwathiwa busa kusho ukuthi uyinkosi. Akabusa umuntu engasiyo inkosi. Kodwa izulu la likeza umuntu ukuthi akabuse. But uma umuntu esengena isono umuntu waba paralyze ihlalo sakhe. Ihlalo sobukhosi sa paralyze isono. Ihlalo sobukhosi sa paralyze uSathane. Ihlalo sobukhosi somuntu sa paralyze isono sangenayo. Ensimini yasethi umuntu waphuma ikingship yakhe ubukhosi bakhe sebuntenga bungenawo amandla. Kwathi intakade ibhawa kuye kwawuyena obhawa entweni. Kusho ukuthi washintsha amandla Jesuseduze uthi washintsha amandla. Amandla kade esemntwini ashintsha yakuyimvelo. Imvelo yagcina ingasabhawa emntwini kodwa sewumuntu obhawa emntwini sebhawa emvelweni. Let me just give you umubona ungayikholwa into engisho ngizokuthatha scriptural. Ma uNkulunkulu ehamba emhlabeni wafika wathi Adam ukuphi na? Wathi Adam ngilapha Nkosi ngizwizwe lakho ngacasha. And then why said uNkulunkulu udlile yini? Wathi Adam ilo mfazi onginikeze yena. Okay, the blame every time, the blame, pushing the blame, everything, you know. Okay, because I mean I used to say that actually Adam wadla akusiyena uEva. Adam wadlayo akuyena uEva. Because ukudla kaEva kwafanele mayifika kuAdam athi udle phamdonsa athi ozongitshengisa thambo leKentucky asambe baby asambe ashone khona esihlahleni. Udle kusiphi kulezi ngoba ziphakathi nendawo lithi iBhayibheli zazi iphakathi nendawo zonke. Amen. Wena uyathengwa yini lapha ephasikeni? Ngithi mina izithelo zazi iphakathi nendawo zonke. Yileso kuthiwa basidle sasiphakathi nendawo. Naleso kwakuthiwa bangasidli sasikhona siphakathi nendawo. Nombutho wokuphila wawukhona. Akazi amen. Yonke lento ayiphakathi nendawo. But kusho ukuthi kwafika inyoka khona ukuthiwa bangasidli. Inyoka yathi kuEva ngempela ushilo yini ukuthi ningadli. Kwasho ukuthi uEva akayithathanga mandate from uNkulunkulu uyithathe from Adam. And good dangerous ukuhamba ngemandate ongayithathanga kuNkulunkulu in life. Ake ngiphinde futhi. Yingakho sishaya into yokuphenduka ngoba nakhe esontweni kuyakhonzwa. Bese ucabanga ukuthi uphendukile kanti awuphendukanga. Uthatha imandate kubazali kodwa wena akakahlulwa yizwi. Awangazi amen ukhona yini. Ngiyaphinda futhi. Siyayishaya into yokuthatha into ngoba uyithathe komunye umuntu. But nawe yiba ne-encounter noNkulunkulu. Hlangana naye bese uyithatha i-message from God. Ngoba uma uyithathe from God kunzima uSathane attack into oyithathe kuNkulunkulu. Ngoba uzokhuluma isokabani kaPaul othi ngangibheke eDamaseko mina. Ngiyobulala amakhono. Athi lalela noma ningathi angisiyo umpostoli. Kodwa mina ngokwazi kwami nginguye. Ngoba lo muntu enithi ngimbona ngahlangana naye. Ngibheke eDamaseko. Ngambona wakhuluma nami. Akashana maya hela basa. Uthi ngangibheke eDamaseko sashaywa endleleni. Yinto engathila unyazi. Uthi sawa phansi sonke. Besathi kodwa akusithina sonke salizwayizwe lakhulumayo. Lo wayese engambonayo uyu Jesu Kristu. Bese bathi wabona ngani? Athi wathi Saul ungizingelelani na? Ngathi mina ngobani wena engikhuluma nawe? Angizingeli wena, ngizingela amakholwa. Wathi mawuthinta bona uthinta mina. Because uzingela mina awuzingela awutshela seduze uthi makhelwane. Jesuseduze uthi makhelwane. Lento kufanele ube ne-encounter wena. Personal ukuze makhona abantu abakulwisayo uthi ngahlangana naye. Kwakushunyelwa kwathiwa bese uthi ngasiphakamise isandla. I remember isikhathi, I remember idate, I remember nonyaka engaphakamisa ngawo isandla ngoba wonke umuntu ufuneka abe ne-encounter ukuze ungashintshi kulesi sinqumo osithathileyo. But uma ungabanga nayo encounter uzoshintsha. Ushintshiswa ukuthi awuyazi power yalento oyithathileyo. Angazi amen ukhona yini. Now iBhayibheli lithi ke at that time sihlale kahle mawuhlele ehlalweni. Oh, somebody shout hallelujah. And at that time, look at this. At that time, lithi iBhayibheli. Wow, okay, bengikephi ngisekutheni it was not to Eva but to Adam. Kwafuneka amthatha athi shona lapha. Athi ukhephi la.
besethi ngikhela besethi hayi kwathiwa singadli la kodwa kwathiwa sidle la athi lokhu sekugcwele ukufa athi njoba ufana nomuntu ofile wena but mina ngisaphila bese thatha kokuphila athi dlana ukuze lo phila ubulale lo kufa ngaba sifana uAdam kwakufuneka save but unkingi uAdam wahlulwa umuntu wesifazana ngimsolika abantu besifazana bahlulana sometimes wahlulwa umuntu wesifazana uAdam wafika sekusedlile wavela uthi sidlile wathi sikuyadliwa manje sidlile wavele wadla kanti uAdam kuba ba strong wayizothi akashongo la kodwa washo la into eyenza ukuthi baxoshwe ensimini baxoshwa ngoba sebedle bobabili kanti kube kwadlu Eva kwase kuthi uAdam wasevu Eva ukuthi uEva engabe safa Adam seve kanjani afike ehlahleni athi naku umuntu okwathiwa sidle kona athatha umuntu anikeza uEva kufela okufa sekudlile babezohlala ensimini but inkinga badla bobabili wangabikho umuntu ozoseva omunye ashana maya into ezokuthi baxoshwe bobabili abanikezwe idominion sebefile kanti ngcono bakhona lenkosi engafani angizwa ewubane uAdam so baphuma sebe powerless ensimini njalo sethu baphuma sebe powerless ngathi ungayibamba leyo ukuthi kwaba khona exchange bathi mabedla bakwagumuka the garment of glory bathi mabedla kwasuka the crown of kingship bathi mabedla kwasuka the communication between man and God bathi mabedla kwaparalyze isihlalo sokubusa bathi mabedla baba ngabantu and lithi iBhayibheli wathi uhlile yini wathi ayilo wesifazana wanginikeza yini otha angidla wadla ngadla ke nami uNkulunkulu uxolele sidle sonke xolele uNkulunkulu sengidlile kodwa nansi imessage elandelayo uthi ngisabile mangizwa iphimbo lakho ngisabile ngase ngiyibona ukuthi nginqunu kanti kwakwenze njani before babegqokeni babengagqokanga lezi idwedwe kodwa babegqoka inkazimulo the time will come for a church to go back to its position la khona ibandla liyokwembatha inkazimulo siyafana noAdam engakabi khona uGenesis chapter 3 uAdam engakoni siyakuyempatha inkazimulo singasadingi ukuswenka ngomswenko wala emhlabeni siyakuyempatha igubo yenkazimulo eyasuka ensimini yasidi yizwa ukuthi uthini mayisuka lapho yizwa ukuthi uthini khona lapho engibheke khona njalo amen khona sibheke khona mayisuka lapho uthi ke ngizwizwi lakho ngasaba ngacasha ngoba nginqunu uthi utshele ubani ukuthi unqunu yizwa ukuthi benze njani lapho uthi nginqunu usezame ukuthatha amahlamvu ezemboza okusho ukuthi into akade imseva kwajika yena wayocela usizo kuyo sek-exchange amandla kanti uyena ufuneka akhiphe authority negunya necommand aningizwanga kulungile but yena waba powerless ngangokuthi lento ofuneka ngabe yamseva yona esisiza yena akuseyena osiza yona wathi uNkulunkulu ngoba senehlile kwi-level vele yokubusa isihlalo senisiparalyziwe but it's fine lokho kuthathile kwesikhashana wahlaba isilwane wathatha ilokhuzana isikhumba saso wabenzela ilokhuzana isikhumba sokwembathi into kwembathi ngoba lokhu ababekwembethe wabatshela ukuthi makuphuma ilanga kuzohloka lento ngoba sometimes abantu bayathanda ukuthatha izinto eziphelayo ukuthi makuphuma ilanga iwohloka sengathi ungamtshelo sethu uzothi makhelwane ungazame ukuyizamela impilo ngoba mawuyizamela impilo kuyawohloka yonke into oyizamayo aningizwanga ngiyashumayela kodwa ngiyazizwa ngiyashumayela mtshelo sethu ukuthi ngiyazi kuyafika isikhathi sokuba powerless sokuthi ungabi nawo amandla kodwa ungavamisi ukuthi amandla mawungenawo bese ugijimela ezintweni eziphelayo yabona lento yembuzi ukuthi imbuzi yakhava umnqunu kaAdam noEva kuze kube namhlanje abantu bakhothama kuyo bakhothama kuyona bayibamba bebheke emsamo yini umuntu wayidalula ukuthi abheke emsamo nembuzi cha
wayedalita ukhulunyelwa imbuzi cha imbuzi beyisifuneka iseve umuntu kodwa kwaqala lapho okay so said there was an exchange of power umuntu ofuneka abe kwi kingdom wasuka kwi kingdom wasaba ibhubesi akade ngalesabi anengizwana wasaba inyoka kade engayisabi aningizwa namhlanje wasaba yonke into eyaqanjwa uye ngegama kanti ngokweBhayibheli akufanele wesabe into ungayizala ningane bese uyayisaba na uyiqambe wena ngegama kuwena oyizalile iBhayibheli lithi uNkulunkulu wadala yonke izilwane wayisetha kusimo zobusa wathatha zonke izilwane wayiletha kuAdam wathi Adam nguwena ozobusa lezi zinto kufanele zibe zihloniphe iauthority yakho zinikeza igama wathi mfenele wathi inja le wathi ingulube le zonke izilwane zanikezwa uAdam amagama njengoba inikeza amagama ngokweprinciple mokashata iprinciple ithi you cannot give something a name and then that name will be above you awukwazi ukunikeza izinto igama bese leyo nto iba ngaphezulu kwakho aningizwanga yonke into ayinikeza igama ifuneka ikhothana kodwa ukusuka kwamandla ensimini yase-Eden kwenza ukuba sikhothame embuzini aningizwanga bazana aningizwanga kwenza ukuba sazi ukuthi thina sikwazi ukuyikhulumela kodwa kufuneka sikhulunyelwe zinkomo kufuneka sikhulunyelwe olamthuthu kufuneka sigodle olamthuthu sithi ithemba lami likuwe kanti lento esithi ithemba lami likuwe akuyona yona idinga usizo kuwe yingakho kathi mayibhala umpostoli Paul athi hayi ngeke inkazimulo yokuqala namaya khashataya inkazimulo yokugcina yabankulu kunokuqala but ngithanda leli verse ethi yonke imvelo umpostoli Paul incwadi yabaseRoma uthi yonke imvelo iyabubula uthi nayo yonke into edaliwe iyakhala ikhalela into eyodwa nje ithi kuyoba nina abangcwele bangeniswe enkazimulweni ukuze kulento abangaphansi kwayo imvelo ikhulule ngoba yonke ayithandi njengoba ubhizi uyibambe inkukhu uyifake ekhwapheni iyakhala angizwa ngiyaphinda futhi ayithandi inkukhu ayithandi ngiyaphinda futhi ayithandi inkukhu kuze kube namhlanje inkukhu isakhaliswa ukuthi wena uyibamba bese uyixoxela inkinga zayo ayithandi inkukhu nokuxoxela kwakhe inkinga zayo ithi ngizawuzenzani inkinga zakho ngoba mina nganikezwa wena ukuthi ngiseve wena hayi wena ukuthi ngithwala inkinga zakho kwathiwa wena unamandla ngaphezulu kwami niwathatha apha amandla okuba ngahlenga wena abekho abantu njengosethi ukuthi ayithandi inkukhu makhelwane ayithandi nembuzi mayikhala ungacabanga ukuthi ikhala ngoba ikhaliswa ukuthi ayithandi njengoba uyiqhuba nje uyibhekisa emsamo uyoyibopha uguqa uyibikela inkinga zakho ukuthi wena usebenza ayithandi njalo imbuzi ayithandi ithi wena unamandla wanikezwa amandla ngaphezulu kwami imbuzi yakhala ithi wena unamandla ngaphezulu kwami kodwa bapha abantu njengosethi ukuthi ayithandi ngempela makhelwane njengosethi ayithandi yalila lizwa ukuthi wena washa iposition yakho ayithandi njengobhizi ushikisha isihlalo nje ibhentshi lapha kwamama ubani ubamba umsheshonile phela yena nomama ubhizi ushikisha ibhentshi uthi sekuzongena mina lokho kufike ngo3 ekseni ayithandi le nkukhu oyiphethe ayithandi ngoba nalamanzi awathandi nalamanzi waphethe ngesibhakabhaka awathandi sangathi ngamtshelo seduze ukuthi awathandi imvelo iyalila indali yakhala ithi abangcwele bawungeniswani nenkazimulweni yabo ngoba mhla bona bangena enkazimulweni bona bayophuma kulobo ukugcila imvelo yonke iyakhululwa njengoseduze ithi iyakhululwa siyibambezele njengoba singakangena enkazimulweni siyibambezele
Josethu uzathi akuthandi yonke lento oyithembile olokhu uxoxa ngayo ukuthi ngabe sengiya kwabanike uyabona lo yana akadlali ngempela uyasebenza kodwa ngeke afane nobani lena nehistory nayo lento lonayo ayithandi yonke lento wandlula kuyo. Aw somebody shout hallelujah, because lithi iBhayibheli kwaphunywa ensimini yaseEdeni umuntu engasenawo amandla, ikingdom yakhe isifile, ikingdom yakhe isiparalyzed. Bese lithi iBhayibheli kodwa uJehova wafuna indlela ukuthi umuntu angambuyisela kanjani back to his position. Wayesegcina indlela ukuthi uzawubuyela kanjani. Lithi iBhayibheli wasebenzisa umthetho baweqa, wasebenzisa abaprofeti babakhanda ngamatshe, wasebenzisa amakhosi bangawalalela. Abekho abantu up until wabona ukuthi ayikho indlela yokubuyisela labantu kulento ababeyiyo before chapter 3 uGenesis wathi ayikho indlela. Wayesethi kodwa kuyakwenziwa njani? Wayesethi hayi kuGenesis ngatest uAbraham, ngathi Abraham eselinde iminyaka eminingi 100 years, wathi mayithola umntwana esena 100 years ethola uIsaka, ngathi hey Abraham letha yona lenkani oyitholile. Uthi Abraham akazange hesitate, wamthatha uIsaka Sara wavuka naye ethi akamuse entabeni yaseMoriya ayonikela ngayo menze sacrifice. Uthi akahesitethanga, akatshelanga muntu, akatshelanga ney'nceku, akatshelanga noSara, kodwa wamthatha uIsaka kuthi akanikele ngento aseyilinde for 100 years. Njalo sethuza aseyilinde for 100 years, umntwana amlinde 100 years. Wathi uNkulunkulu ngizakwenza njengokusho kwakho. Njalo sethuza uthi makhala kunamandla nokumlalela. Abekho abantu ephasikeni kunamandla nokumlalela, kunawo amandla nokulalela yena, kunawo amandla nokulalela yena, kunawo. Wahlehla uNkulunkulu wathi hayi ngamcheck uAbraham. Kwathi after 3 days wayeseyibona indawo uNkulunkulu ayikhulumile namtshengise yona. Wathi after 3 days wayibona intaba, wayibona iMoriya, intaba yaseMoriya. Wayesethi nansi uNkulunkulu intaba akhulume ngayo. Wathi wenceke salani lapho ehlembongolweni, wathi salani lapho ngoba mina nomfana sisawudumisa phezulu, siyabuya sisawuworshipa, siyabuya. Ake singakhuluma ngaleyo declaration, but wayekwenza exact. Akafikanga wadumisa lapha, kodwa wafika wadumisa ngoIsaka, wambeka phezu kwenkuni ezongenza sacrifice eyiworship yakhe, waphakamisa inkemba. Wathi esemhlahlela izulu lathi wow, Abraham wasambulala umfana. Sengibonile ukuthi wena ngempela uyalalela izwi lami, njengoba ulalela nansi inkamba, thatha yona uyofaka yona uyibulala esikhundleni somfana. Wayesethi thank you Abraham, bengifuna ukutest ukuthi kuyenzeka ukuthi unikele ngendodana. Wathi ngizame ngegazi lembuzi, abantu babona bazi ukuthi bafuyile. One bese uthatha imbuzi ahambe ethempelini altar ayocela uxolo. Athi chapter 9 incwadi yamaHebheru athi igazi leimbuzi negazi leinkomo nelamajuba lahlambulula ingaphandle. Bese ethi kodwa kakhulu kangakanani igazi lika Kristu Jesu owangena, chapter 9 verse 13, wangena oba inkabi, wahlambulula ingaphakathi nengaphandle. Wangena kanye, kanti babengena njalo ngonyaka, bangena njalo bazovuselela. Kodwa makufika uJesu wangena kanye, wahlehlisa igazi leimbuzi, wahlehlisa igazi leinkomo, wahlehlisa igazi lamajuba. Wathi isikhathi semsiphelile. Udomunye mayishumayela uthi isizathu sokuthi azalele emkhombeni weinkomo wayizotshela zona inkomo ukuthi yebo mfowethu isikhathi semsiphelile. Abekho abantu funa sheshe sihambe, kodwa inkinga amen wena manje ngawusho engathi ngizawuhamba ngo1 ekseni. Thino seduze uthi makhela ngithenje uthi makhela kusho amen enkonzweni. Masilapha kwaMax ngabe usulokhu busy nje uhleli phe ugibele phe kwamatafula. Amen kube kuthiwa ukho la awukholwa. Manje usenkonzweni ayikho enye indawo okufuneka uvume amen kuyona ngaphandle kwale. Nje seduze uthi vume amen ke lapha iba active ungalali. Nje uthi iba active ungalali. Now igazi lembuzi nelenkomo lalizama ukubuyisela umuntu back kwiposition, ukubuyisela isihlalo sakhe.
but isihlalo somuntu sangabuyela wachecka ngoAbraham ukuthi kuyanikeleka ngomfana wasethothi kuyanikeleka wasethi thank you ukuthi kuyanikeleka wasethi kusukela manje after 400 years kade ngikhuluma ngawa ngisazi kuphi ukuthi na between the Old Testament and the New Testament there is more than 400 years and lo 400 years obengikhuluma ngayo empangeni yes lo 400 years ohlukanisa iOld Testament ne New Testament kuthiwa khona ama Ethiopians laba baseTopia nababona ngithi kuthiwa kwathi kuliwa bahlangana nomphongolo bawuthatha umphongolo kanti aba understand ukuthi bazofeza icebo likaNkulunkulu to ama Ethiopians kuthiwa awuthatha umphongolo awufaka abona umhume mayibaleka awufaka emhumeni umphongolo kaNkulunkulu lo wanenduku embili kaMose nekaAaron awufaka laphana umphongolo lo engikhuluma ngayo lo owawuphathwa abapriest kuthiwa lo mphongolo lo waduka watholwa ngama Ethiopians lo mphongolo okwakuthi bezowela iJordan banyathela bewuphethe iJordan lahlukana phakathi kuthiwa lo mphongolo waduka and kuthiwa sewudukile more than 400 years okwaba unyaka la khona ivoice nephimbo likaNkulunkulu kungekho nomprofeti ngekho lutho more than 400 years it was a years of darkness kwakuyisikhathi sobumnyama la khona ngekho umuntu othi thou says the Lord kodwa ngazi amen khona engekho umuntu othi uNkulunkulu wayisethi ukusho kaNkulunkulu kuthulekile kuthiwa kanti ama Ethiopians awuthathe umphongolo lenze njani awufake emhumeni and kanti awazi ukuthi lo mhuma awufaka kuwo ngaphezulu kunentaba yekhanda lentaba bethelwa kuyo uJesu icovenant ayiphelele uma igazi lesilwane umpriest engalithathanga kulozo ocela uxolo ukuthethelela izona unikeza imicrophone cha noma ifoni uzocelela izona nakho yini ungayilethi ifoni now kusho uma uzocelela intethelelo uma unikeza umpriest kuthiwa wamnikeza igazi lesilwane wawufika laphana ithabanakele yayikade iyimbi yonke indawo but ohlangothini yanama colors blue bende nelokhuzana no blue no scarlet no scarlet ban kodwa ama gold purple onke lama colors they were attracting whosoever who is coming from far but mawugudla ithabanakele kuthiwa lalilibi ithabanakele lalilibi ngokuthi wawungeke ufisa ungena ngaphakathi kodwa ohlangothini lwalo kuthiwa emnyangweni wohlangothi lwalo lana ama colors la ngabalayo o blue o scarlet o bubende amen shonini phela o gold o purple yes lawo makhala lawo ayenza ukuthi noma sewugudlile ungayifuni lento kodwa mawuke wahlangana nomnyango umnyango unento ethi woza umnyango unento ethi woza ongena phakathi and mawungena phakathi kulomnyango lo kukhona umcengezi wamanzi lo mcengezi wamanzi angifuna ukukhuluma ngakho kakhulu lento yasethabanakele lo mcengezi wamanzi wawufika uhlambe khona izandla ukuhlamba izandla inhlambuluko ukuthi awukwazi ukuyofika kumpriest kanti awuhlambulukanga abekho abantu ungena lesilwane sewuhlambe izandla bese uqhubeka bese kuthiwa khona indawo la khona awufike ukushisa impepho lempepho eshiswayo ishiswa lempepho ishiswa wena uzocela intethelelo indawo yokushiswa kwempepho and kule ndawo yokushiswa kwempepho kunendawo leyo ndawo la khona okuhlatshwa khona lesi silwane osiphele ozocela ngaso uxolo bese umpriest ethatha leli gazi lesilwane from lapho ahambe nalo aye endaweni engcwele afika endaweni engcwele ethatha igazi lesilwane anze njani afafaze phezulu komphongolo ukuze wena uxolele izono zakho kuthi umpriest wayinamatshe awu12 amele izizwe eziwu12 zakwaIsrael okusho ukuthi mawuza kwafuneka ukusho ukuthi uyisizwe sesiqhamuka kuyiphi tribe you are coming from which tribe and mawuza kufuneka ukuthi umeleleke kumpriest now mawusungaphakathi lapha
umpriest ungena ngegazi kodwa igazi ngifuna ukuyala endaweni ethi igazi kufuneka enze njani alithele phezukwani alifafaze phezu komphongolo bese ethi hamba izono zakho ixolele kodwa amen awukho la hamba izono zakho zenze njani zixolele now kusho ukuthi ukuxolelwa kwezona akuphelele uma igazi lingeze ukuthinta umphongolo so ukuze xolelwe izono zakho kufuneka igazi lenze njani lithinta umphongolo ibambe leyo Joseph ibambe leyo uthi igazi kufanele lithinta umphongolo uyabuya bishop la kodwa mawunginikeza ngihamba negazi wena ususele ngapha umpriest uyena wena uyomelwa yilesi leli gazi lesilwane endaweni engcwele abekho abantu wena usiyomelwa yini igazi olilethile usele wena lapho ngoba awuqualify ungena mawungangena ungafela khona abekho abantu lekhaya mawungangena ungenze njani ungafela khona so la ibambekele mJoseph ibambe leyo nama Ethiopians ibambe nama Ethiopians ibambe bethatha umphongolo khona ngathi ngikhuluma lento wathi ngiyababona bedayisa ngelizinto enjena amen ngisho ukuthi bayithanda imphongolo hey mako amen somebody shout hallelujah now asibambe lokho sisekhona emthandazweni now the kingdom was paralyzed njalo sethu the kingdom was paralyzed your kingdom was paralyzed then there is a birth of Jesus Christ and there is ukukhula kwakhe 30 years uJesu waqala iministry elapha eshoneni emfuleni khulumani phela kanti anifunda iBhayibheli wayekuphi umuphi umfula uNkulunkulu wami elapha emfuleni iJordan then ngesikhathi esemfuleni iJordan abantu balazi iBhayibheli esemfuleni uJesu eJordan ezoqala iministry niyakhumbula ethi ngipaphathise eJohana kodwa uma eqala uthi ke uJohana bhekani nanti iwundlu elisusa izono zehlabathi so kunokuthethelelwa kwezono kulesi siphambano ezazi before iphambano kwangathethelelwa isono kodwa kulesi kunokuthethelelwa kwesono ngoba yena uyiwundlu elithethelela izono zeso now God came okay God gave Adam and Eve the task of ruling over the earth and to represent him but they decided to seize the power for themselves amandla bawadedela amandla okubusa and then now le verse ayifundile uChawu lithi he became a servant of all that now kwase kuza into yokuthi when you want to raise this kingdom you need to become a servant awukwazi ukuba ube mkhulu ungabanga i-servant so now wehla he came from heaven to earth from the earth to the cross my Savior died from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I lift you on high and what's that matter he came from heaven to earth to save the world from the earth to the my Savior died from the cross to the grave from the grave to the sky Lord I lift your name on high and there is another an artist ethena ubani konje that is mangasi uNathaniel othena something about the name of Jesus because this name is not just a name but this name and this cross is not just a cross but this cross is not just a cross thina silandela uJesu wafa esiphambano ngoba zake zami iphambano but lesehlukile now sasamba amandla singenawo Joseph amandla sasingenawo but wehla
waba yi-7th. Wehla yabona lokhu kuzalelwa kwakhe emkhombeni wenkomo. Isho ukuthi yena wazalelwa endaweni ephansi. Lento okuzalelwa endaweni ephansi wayengazalelwa eHilton Hotel. But wachoose uNkulunkulu ukuthi angazalelwe eHilton Hotel. Azalelwe kwaNdlwana ngoba kufuneka athinte the deeper place, the lowest place. Umuntu ophuwa afike khona mayisekhuphuka esiphambanweni angashilo yedwa. Ngoba akakwazi ukwehlela kwabaphezulu kanti kufuneka alanda abaphansi. Now he became a servant. When umbuso uzoma, you must know ukuthi you have to become a servant. Because you cannot stand if you don't become a servant in whatever that you are doing. He became a servant. Somebody shout, he became a servant. He became a servant. Somebody shout, he became a servant. And that becoming a servant made his name to be above of all names. Ikwenza ukuba igama lakhe libe ngaphezulu kwamagama onke akhona semhlabeni. Now I'm giving you into of like we understand ukuthi isiphambano asizange uzophakamisa abantu kodwa isiphambano sizele ukuzoba sihambulisha abantu and ngesikhathi abantu bethobeka izulu liyabaphakamisa awuphakami yini shonani iformula yasezulwini ayisho ukuthi wena ufuneka uphakama but iformula yasezulwini to indlela yokuphakama you have to go down. Ngiyaphinde futhi esemhlabeni bakubekela amalada ukuthi kumele uphakame kanje bese uthatha abantu abangaka uphakama bese uphinde uthi but eyasezulwini the more you go down is the more you go up. The more you serve others is the more the heaven serves you. Mawuseva abanye izulu nalo serva wena. Yamona umprofeti useva icebo likaNkulunkulu usabaleka ubalekela ubanshonini lo mama loyana shonini la mama loyana shonini lesebhayibhelini lo mama lo uRahab ubalekela not uRahab ubani lo mama lo shonani oyigano Ahabi amazi iBhayibheli abafundi lapha Jezebel amen lo oyigano Ahab uJezebel lo mama lona kuthiwa abulala abaprofeti uJezebel kuthiwa mayibulala abaprofeti wayesetshela ngalo wathi wena njengoba ngabulala abaprofeti bakini nawe ngizobulala wena kuthi umprofeti akadenza icebo likaNkulunkulu wabaleka wazaba sehlanu uthe mayisehlanu uJehova ufika wathi uqasheleni lapha wathi lona hayi uNkulunkulu baqede bonke abaprofeti sekusele mina ngedwa akusekho umuntu nami sengibalekela impilo yami nje ngiyaba wathi uzwe ngoba noba khona abanye abawu400 engifihlele bona why manje ubaleka ujethu wena wedwa mina ngiswele umuntu engamsebenzisa ngingasebenzisa ngishamatshe ngiyasebenzisa noma ngabe yini wayesethi fuhle wathi kanjani ngisehlanu wathumela amagwababa wathi amagama amarevel afika lethu ukudla ehlanu ngoba akayisweli into uJehova angayenza kumuntu oseva icebo lakhe jaseduze ukuthi useva wena umprofeti waseva uNkulunkulu ethumela amagwababa sengathi ngamtshela seduze ukuthi uma useva abanye you go down and become a servant of others then izulu liba liseva wena tshela seduze izulu seva wena your cup will not run dry. 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 Mawuseva abanye inkomishi yakhe izulu eliphezulu ngelivuma ukuthi wena hlupheke. Ngiyadeclare ukuthi wena mawuseva icebo likaNkulunkulu ngeke avuma usimakade ukuthi uhlo anganjeka yena umuntu ukuba yena ngaqamba amanga akayena umuntu ukuba ngaqamba yonke into mawuseva icebo likaSimanga you shall see God. Especially when you are serving others you shall see God. Cela ukuqeda Tshela seduze ngicela ukuqeda nginikeze 15 minutes kodwa phasi ngiyathandaza. Oh, amen. Test past 9. Oh, amen. Ngiyathandaza khona phasi. Yila basaya. Now, the death of Jesus Christ brought us into the new covenant.
ukufa kaJesu kwasiletha isivumelwano esisha. And we became the new covenant community. And then now we have a Torah written on our heart. And then everyone knows God through the gift of the Holy Spirit. Now, we are the new covenant, new community. Ese ebhalwe yalotshwa umthetho kaNkulunkulu enhlizweni. Ilotshwa ngenxa yamandla kaMoya Ngcwele, the gift of the Holy Spirit. And again, the cross is not only where our sins is paid. For where the devil is conquered. Isiphambana kusiyona indawo nje kuphela ukuthi izono zethu zakhokhelwa zonke. And futhi akuyona indawo nje kuphela ukuthi uSathane wanqotshwa khona. But the cross, it is the shape of the Christianity. The cross shape us as Christianity. It's not all about that our sins were paid off or we have conquered the devil on the cross, but the cross shape our lives. We are what we are because of the cross. If I can ask anybody, you've got a lot of testimony about the cross. It is not that only ukuthi wathethelele izona, lokho is ufirst year lo. Ukuthi wena uthethelele izona. Ngoba lokho kwasemnyango kokuthi uyangena kwi-salvation. And then there is more than ukuthethelelwa kwezona. It's not all about ukuthi the devil was conquered. uSathane wanqotshwa esiphambanweni. But it is the shape that comes into your lifestyle coming from the cross. And lesi siphambano sishape wena wayilento yiyo namhlanje. Cela umbone oseduze wathi makhona wawungenjena wena. Kodwa umusa futhi ngaba unjena. Khuluma noseduze uthi ngaba unjena umusa kaNkulunkulu kwenze kanje. Kahle hle kumsebenzi wesiphambano. It is the work of the cross. Abekho abantu like khanya phini, it is the work of the cross. You know, if ungasigumula lento yesiphambano, iqiniso lithi wena uyinto edangerous kabe eyinune esabekayo. Nakuba namhlanje uyaphila abantu bakuhlonipha because of the cross. So it is not all about ukuthethelelwa kwezono kuphela nokuqotshwa kaSathane, but it is all about your lifestyle that you are living today. Lempilo iphila namhlanje bengekuyiphila kuba isiphambano sasingekho. Awukhuluma ngedwa lekhaya. Let me just repeat again. Ngifuna ukusondeza eduzane ukuzuyinake lento. Uyabona indlela okhuzeka ngayo kwezinye izinto awuyikhuza ngoba ukhuzwa amandla esiphambano, because lesi siphambano sinamandla kwasona. Abekho abantu. Wena ngabe kade wena kwabheda wena abanye bethu ngabe sebafa kudala. Kodwa amandla esiphambana akukhuze endaweni enzima kabi. Wagcina ungayange kwezinye indawo kanti ubukhuzwa ngamandla esiphambano. It is not all about the forgiveness of your sins, the cross, but again the life that you are living today. The life, the cross has shaped your life. It let it shape. Genesis, not Genesis, incwadi kaLukuzana kaJeremiah 18 uthi ngehle endlini yombumbi uthi ngafika umbumbe bumba isitshe esondweni uthi saphahla ke esandleni isitshe sesiqediwe uthi kodwa kwaba kuhle kuyena umbumbi ukuthi aphinda athathe sona lesitshe esiphahlakile inhlabathi ayibumbe kabusha. In other words, ngamanye amazwi, you must know ukuthi ukuze wena ushape kube yilento yiyo kunesandla sesiphambano. uSathane usaba isiphambano because there is a man who died for the sins of the world. Akekho umuntu owavumayo. iBhayibheli uthi incwadi kaSamuel ithi uma umuntu exabana nomuntu
Okay, liqale lithi uma umuntu exabana nomuntu, uNkulunkulu wenze njani? Uyalamula. Kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu bani ozawulamula? Angiphinde futhi. Lithi uma umuntu exabana nomuntu, uNkulunkulu ungena phakathi komuntu nomuntu. Kodwa uma umuntu exabana noNkulunkulu bani ozawulamula ngoba lo muntu uxabana noNkulunkulu. Abekho abantu. So leyo nto la isho into ethi uma umuntu exabana noNkulunkulu, umuntu uKristu Jesu ungena phakathi komuntu kanye noNkulunkulu abuyisela umuntu back to position yakhe. Umlamleli munye uKristu Jesu. Now, in other words, isiphambano sikwazi ukubuyisela entweni wawukade wena uyiyo before. Wena wawucommand izinto zicommandeke. But namhlanje sibonga ukuthi wena ukukhuluma uthandaza uwedwe ekamereni. Kodwa ubona ama result into oyithandazile wabona mawuphuma ekamereni. Kwenziwa yini lokho amandla esiphambano ngoba abekho abantu angazi ukuthandaza nobani ufuna ukuyothandaza. Just said to us ukuthi it's not all about the forgiveness of your sins. Lokho kwasemnyango lokho usangena. Izono zakho zonke ithethelelo. Somebody shout amen. Uyithathe zonke wayiphonsa olwandle lokhohlo. Okwakho mawusuyibuyisa njalo. Ngoba abanye bathanda ukuyibuyisa engangima ukuthi wawuyini. Uyibuyisa ngoba uyathanda ukuyibuyisa kodwa uNkulunkulu uyithatha wayiphonsa olwandle lokhohlo. Now mase iphonsa olwandle lokhohlo wena ke siyakubongela ukuthi une power yokuyolwandle uyothinta izono uyibuyisa. Uzenze zibe zintsha njalo. Because khona abantu abayithathayo olwandle sezalahla olwandle. Babuye nazo bayithintithe bayilethe njalo zibe zintsha. Angazi amen ukhona la ekhaya. Bese selithi iBhayibheli kwincwadi kaFirst John lithenda othakana sona uyayikhohlisa. Kodwa uma sizivuma kusho ukuthi ngamanye amazikhona singazenza after leze iphonso olwandle lokhohla. Kodwa masiye sa realize sabuya seza kuye sayivuma wethembekile yena ukuyithethelela ngalezo. Awabekho abantu like I'm just said uzwethembekile. In other words, amandla esiphambano. Amandla esiphambano shape life yethu. Athi mawurealize ukuthi ingakhathi umpostoli Paul ngisindisa usuku nosuku. Ngoba uya understand ukuthi kunezinto empilweni ofuneka njalo every day you repent. Every day you go to the cross. Uyesiphambano uthi Jehovah, you paid my debt. You paid my debt. I'm claiming the blood of Jesus Christ. Lelo lachitheka 3000 years ago. Sengiclaima lo ntando washe izono zami. Njengomuntu othi before yolala uyongena ebhavini noma eshaweni ugeza. Kusho ukuthi mawuclaim igazi lika Jesu njengomuntu othi wash me. Ubani uDonnie McCaslin ukhona ingoma aduma ngayo enye album yakhe powerful kakhulu ekhuluma khona ethi cleanse me God with your blood. Cleanse me with your blood. Somebody shout hallelujah. Kana umtshela seduze uthi makhala umtshela seduze leli gazi leliningi into eliyenza aqole lizono usangena. Kodwa nangaphakathi ngoba lithi iBhayibheli ongenayo uthi mina ngiyisango akekhoza kubaba ngaphandle kwami. Bese ethi kodwa ongenayo uyangena ngami ngiyisango aphinda aphume ayofumana idlelo kusho ukuthi kukhona idlelo after ungena. Because of the cross. Because of the cross. Just said it was because of the cross. Talk to your neighbor because of the cross. Come on, tell your neighbor that because of the cross. Because of the cross. I'm tempted to fund one of the books in our Koshana. That is John chapter 1 verse number 29 and 30. Chapter 1 verse number 29 and 30 sivale ngayo. Amanye ama chapters asiwafunda ngamanye ama verse. But then I want to kuba ngikhulume ngayo ngasayivula chapter. The cross is the substitutional. The cross is for us in our place because we were kwamele sibe ngabafayo. But there was a substitute that took place. Endaweni yokufa kwethu. Then he died for our sins. Kwakumele kufe thina. So introduce isiphambano kusasa kuzobe ngena amazwi esikhombisa. But ngizothi bhekani lo muntu. Kwasho uPilato wathi bhekani lo muntu. Oh amen. Now, there was a substitution. The cross is for us, and the cross, he died in our place, on our behalf.
He laid down his life for his sheep. He is our sacrificial lamb. He is our sacrificial lamb. Now, chapter number 1, verse 29. Asibone le lamb. Verse number 29. Yes, indeed. Ngangomuso wabona uJesu eza kuye. That is uJohn. Wabona uJesu eza kuye, wayesethini? Wathi bheka, iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. Awu uNkulunkulu. Uye ebengisho ngaye ngithi, emva kwami kuza umuntu owavela ngaphambili. Ay! Ngoba wayekhona kuqala Awu! Lo muntu lona ubesena 5 months uElizabeth ekhulelwe. Kwase kuza uMary, mayikhulele bamba uMary. Uza after Elizabeth esena 5 months. Hayamasha. Wafika kanti akazi uElizabeth kuthiwa akazi ukuthi ingane seyithula ikhahleli ngaphakathi. Kwafika lo okhulelwe emuva. Ongekho mdala. Wafika eze kumza wakhe uElizabeth uMary. Somachawa. Wafika amhaga. Mayimhaga kuthiwa uJesu ngaphakathi. Wathinta uJohn omdala uJohn kodwa lo ozemuva. Lo khulelwe emuva. Kuthiwa wathinta uJohn esesibelethweni sika Elizabeth. Wathi mayimthinta wakhahlela. uJohn wavuka. Manje uma semi-introduce uthi lo kade ngimemeza ngayo usefikile nawe. Bhekani manti undlu elisusa izono zezwe. Uthi ke leli undlu wayekhona futhi mdala kunami. uJohn akasasho nje ukuthi mdala kuphela. Wayekhona umhlaba ungakasekelwe. Yingakho mayiqala ku chapter 1 verse 1 ethe ekuqaleni ulizwi wayekhona. Athi ulizwi waye kuNkulunkulu. Athi ulizwi waye uNkulunkulu. Athi akukho kwavelayo ngaphandle kwakhe. Athi konke kwadalelwa kuye. Now, uma sesho ku 29 usethi hayi angimazi kuphela mina before the foundation of earth. Kodwa ngimazi efike ingane esibelethweni. Waba khona before mina ngibe khona nga understand ukuthi noma ngina 5 months esibelethweni. Yena enezinyanga ezincane. Angithintwa umuntu onezinyanga ezincane. Ngithintwa umuntu owayekhona isibeletho sikaMary singakabi bikho. Abekho abantu like that. Ngithintwa umuntu owayekhona isibeletho sikaMary singakabi bikho. Uthi uyena kosusa izono zezwe. Somebody shout the substitute of power. He became a curse for us. He takes the place of the rebels, of the idolaters, of murders. He became a sin. Engasenzanga. Galatians chapter 3 verse number 13. Now, when this happened, chapter 3 verse 13. Galatians chapter 3 verse number 13. Now, I want to look sithandaze ngalokho. He became a sin. Kodwa engasenzanga. Waba isono engasenzanga. Waba isono engasenzanga. Waba yiso engasenzanga. Waba isono engasenzanga. He became a murderer. While he didn't kill even into 12. Waba isono engasenzanga. Waba umuntu ophilayo kodwa engazebanjwe namuntu. He became a sin while he didn't commit any sin. Hilabashataya. Henama, there is a cross. Hayama, there is a cross. There is a cross, cross of Jesus. There is a cross. There is a cross. There is a cross. Hallelujah. The cross of Jesus.
wonders. Verse 13. Verse number 13. Yebo. uKristu wasihlenga esiqalekisweni He somthetho. redeemed us. Wasihlenga. Esiqalekisweni. Ebenziwe isiqalekiso ngenxa He yethu. became a curse because of us. Ngokuba kulotshiwe ukuthi Yeah, it is written. baqalekisiwe bonke abalenga emthini. Bonke abalenga emthini baqalekisiwe ngokomthetho wamaRomani. Verse number 14. Yebo. Ukuba isibusiso sika-Abrahama ngoKristu Jesu sifike kube abezizwe. Now uAbraham isibusiso sika-Abraham is the one owanikela ngo-Isaka. And then wavuma ngendodana sekuthathwa uJesu kuthiwa le blessing ka-Abraham is the same of this blessing. Somebody shout the exchange of power. When he was at the cross, there was an exchange of power. Because when bedlala phana ensimini yaseYedeni, there was an exchange of power. Now ke mase sebesesiphambanweni namaya uJesu esesiphambanweni. When he was at the cross, what exchange amandla? He became a sinner. Waba uAdam oqala ukuze avuse thina. Wayosihlenga ukuthi aqala hlehla aye back. Ambathi isono sika Adam. Ukuze mayisevuka be uAdam owesibili. Ovuke sevuka nathi. Now amandla enze njani exchange kanjani? Elama koshana. Let me just do this for the last time. Was that abeza babili? Abeza about 2. Kuyashisa ke Nkosi yami. Hallelujah. Angeza lo jacket le. There is a cross. Ensimini yaseEden sonke sihamba sembethe isono. Kodwa kuleli verse waba isono, waba icurse. Nkulunkulu wami ngishila. Kwakuba khona exchange, the exchange of power, because ngesikhathi sembathe isono amandla suka. Sahamba singenawo amandla. Kodwa uJesu mayiselenge esiphambanweni. Wathatha amandla esono. Ambathwa uyena. Wathatha ingubo yokulunga. Letheni ingubo, letheni ijacket, uphethe ijacket akaletheni. Ijacket, where is the jacket? Oh God. uJesu umbethe nansi eyokulunga. Even egijima eshawa kuchitheka igazi kwenzeka yonke into akwenzeki lutho ngoba ubaba unaye. Igazi lipompoza liphuma liphela emzimbeni ubaba unaye. Akasagciniwe igazi esemzimbeni othi ugcinwe isandla sikaNkulunkulu. Kodwa kulelizwe lethi uNkulunkulu wami ngishiyelana. Kuthiwa kwabamnyama kuqala. Okusho ukuthi kwabamnyama kwase kuba khona exchange of power ngoba nasensimini yaseEden kwaba khona exchange of power. Ngiyathandaza manje. Sathi thina amandla ade sinikeze wona sagunyulwa amandla. Saphuma si powerless. Uma sekubamnyama kanti izulu selenze exchange. Kwathi makubamnyama uNkulunkulu wayenze exchange uJesu wavuma ngobuNkulunkulu ngokuba indodana. What I lay down my life. Kwasuka ingubo yokulunga. Yahlala kuselelezi esithi namhla uzongikhumbule. Wathi namhla ngizoba nawe eparadise. Kwasuka eselelezi nami nawe yesono. Yambathwa uJesu wezwala ekhala ethi uNkulunkulu wami ngishiyelana. Kanti ngesikhathi sisuka eyokulunga amehlo kaNkulunkulu ahamba nokulunga kwakhe. Thina saba ukujabula. Kwathi yena wakhaliswa ukuthi amehlo asukile sengapha. Uma amehlo sengalana wakhala ezisono sinjengoba sinjalo.
ukuthi sibhlungu kangakanani. Wabentshata ubuhlungu bethu, umuntu owazi ukugula, umuntu wehlazo. He became a curse. 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 Aba isiqalekiso. Now this exchange wabuyisela amandla okubusa kithi. Wayongcwaba. Ngoba kwangeke kwenzeke uthathe ezandleni zami ngiyakubeka umoya wami. Kanti akayithwalanga ihlazo lethu. Manje kufuneka ehle nalo eyolingcwaba ethuneni ukuze mayivuka avuke nathi. He became a curse. Waba sendaweni yethu. Now cela ukushola amazwi. Ngiyakhumbula ukuthi the exchange of power. Sasingenawo amandla kodwa iselelesi lesasaba namandla ngalolu yasuku. Singashunyezwanga, singenzanga lutho, sabona nje ithuba. Sahlangana nethuba. Kwasho ukuthi God is a God of a second chance. uNkulunkulu wethuba lesibili. Uyakwazi ukuthi akuseve, akurescueishe sekuthiwa kuphelile ngawe. Siyothandaza. Now the power ilokhuzana iselelesi sabanayo. Now nansi le power yalahleka ensimini yase-Eden sineselelesi. IBhayibheli kuthi uJesu wakhala kakhulu uma kukhuphuka isotsha lomgwazo ohlangothini. Ngiyabonga kakhulu. Sengiqedile. Singama ngenyawo zethu. Kuthiwa isotsha lakhuphuka la umgwazo ohlangothini. Malo mgwaza isotsha ohlangothini. La mgwazo ohlangothini ungakhohlwa. Ngithe ithabanakele. Ngifundisa ngalo ngelinye ilanga. Ngithe ithabanakele libi mawugudla. Kodwa mawufika ohlangothini namakhalaza athi was. Le prophet abalo Kristu ukuthi wayigugisiwe umzimba wonke. Kodwa khona imbobo yabasohlangothini. And le mbobo yabasohlangothini kwazalwa khona ibandla. Saphila khona. Now isotsha ke lakhuphuka nemkhonto. Lakhuphuka la ufika lamgwaza ohlangothini to drop yokuqala. Lali indlopho yaphuma yakhanda idlo. Labona isotsha lalahla phansi umkhonto. Lehla ligijima. Lathi ngempela lo ube indodana kaNkulunkulu. Labaleka isotsha libalekiswa ukuthi belithi liyoqeda ngaye. Kodwa lafika lathola impiliso. Idrop yesibili kuthiwa yathinta umhlabathi. Umhlabathi wathi ngeke sivume ukuba lo wasidalayo uma sekwehla igazi lakhe sithule waqhekeka. Kuthiwa kwaqhekeka namadwala. Uthema uqhekeka umhlabathi idrop yesithathu. Kwathi maselehla igazi layothinta umphongolo owalahlwa ngama-Ethiopians ewucashisa emhumeni. Kwaphelela icovenant, a new covenant. Let's lift up our hands. Asiphakamiseni izandla zethu. Cela siphakamisele phezulu izandla zethu.